Maqedonia e mori këstin e parë në vlerë prej 52.4 milion euro nga parafinancimi në suas të instrumentit për reforma dhe rritjen nga BE për vendin. Kjo në fakt është vetëm 7% e vlerës së përgjithshme të mbështetjes financiare nga Bashkimi Evropian, në vlerë prej 750 milion eurove dhe praktikisht kjo është paradhënie për zbatimin e reformave. Ministri për Eurointegrime Orhan Murtezani tha se Maqedonia është vendi i parë në rajon që i ka marrë këto mjete. Ovdje 52 milion evra, 24,4 milion evra, veće se legnat vo smetkata na Ministarството за финанси во Народната банка. Информацијата ми е потврдена исо гувернерката. 15 милиони евра кои што се грант се директно префрлени во WBF, а останатите 13 милиони евра кои што се за проекти, меѓутоа се заем, се во процедура на da rečem isplata od Evropskата комисија. Por çka nëse nuk plotësohen reformat e kërkuara? Murtezani tha se në atë rast do të kemi periudhë shtesë për plotësimin e obligimeve. Согласно регулативата, ако ние одредена реформа не успееме да ја спроведеме до јуни, тоа значи дека од јуни стапува на сила грейс периодот од 12 дополнителни месеци. Во текот на тие 12 дополнителни месеци ние ќе треба да ги завршиме сите преземени обврски. Меѓутоа, све што се пролонгира, односно све што влегува во грейс периодот, значи дека сите актуелни реформи кои што не се имплементирани и следните што треба да доаѓат, ќе се собираат на крај. Bashkimi Evropian në tetor të vitit të kaluar siguroi përkraje financiare për vendin tonë me lartësi prej mbi 215 milion euro, mjete të pakthyeshme dhe mbi 535 milion euro përkraje si huamarrje.